Hello friends, this is Nahin Dona Faikam. Tine video kotal. Gacheng tine salina basically Q&A. That is question and answer session. Angkai angkaisa community post ramani. Je norok ani friends sok je ano questions sung namu sungo. Sung dihana ingka norok onekta questions sungka. Gaman bagan sung tine khaitongo finally Q&A video. Angkai mo ani YouTube channel le first tine Q&A video. I hope norok enjoy khaina. Angkai Friday sung tapu directly start khalesinai. Angkai tapu directly open no question nahi tongo. Yang ani community post theke karon thikana comment khaisi nai angkai last to first ang comment khainai because je bor puila comment khaika borni sakang ang comment reply resinai ta angkai chin yango angkai friends ok yango puila comment khaika sinro @sunyu ana sangka sar nang boya ro agartala government medical college o admission angkha te bodino convocation de paikha and sar nini age busuk angkha te mui rok tamo thokjak te sar nini hobbies tamo sar bufuro kaijak mai na kaijak khada sar nini contact number redi te waisa suk meet up khaidi angbai happy merry christmas to you sir and please make it some video entertainment thank you and love okay friends boto chini takuk soon you bone kolok mane tamsanai question sangka gamono time nang thana kise reply khainani gang khai resin short ge bona sunga first question boyaro agotal government college admission angka gang year of admission man hinga gani 2009 to 2010 batch ang that means ang 2009 no admission ngo Agmc o ngai presang bo convocation bo purangka gani college paikha 2014 no tapore ma khai ek bosor internship ngai internship pai man porina jangmano convocation that means 2015 no ang mangkha convocation ngata mane 15 ani paikha ta pura course ngai 15 mano convocation ngai next question an age besangka gani age angka tabu 32 angka ngai bo pura kaijak nai na kaijak khada ngai ang kaijak ko kaijak na maybe tai up to 1 to 2 year Gangkai next question contact number okay friends bosam tong contact number ani already tong sakani channel ni je main page or thangin id cover photo jak tong contact number or thangin contact number mannai gangkai bosawo je waisa sung meet up khaiti hne meet up khainai ani ang plan khai tongo je for 10k subscriber purangnai after meet up khainai gafra malalenta okay asungno I hope sun you nangni question answer sok mani paikina ngiseng faidi tab next question thalasinai omage sikasini m.k tiprazak 4005 bogai sangka sarni ni kami borote mung kisa sadi angkai bukuk ani kami engka mandai tripura angkai tab to basically agartolan tongom de haita angkai ani bung sadi angkai ani mung angkai Dr. Sandipon Deborma tang already sajak onek bar video norok nang sign thangma kana nang sign ma kana already angkai ta fadi thanglen next question no amasangka user tu1iy6pu5i bosangka sar nang totally tamo ni bemar rok noti ui nai acha bosangka tam bemar ti nai angkai ang non side no user tu1iy6pu5i ang basically jetu ang general medicine ni doctor ang joto medicine patient na yuta tabachi ni medicine patient all tam main rok tong ang kani ni sugar diabetes stroke heart attack tarpore liver ni rok kidney ni rok tarpore ni joint ni problem arthritis tarpore autoimmune rok joto nang nayobo mane chin joto rok na besi bak chin medicine ro no khobjagi thangom de haita ngi maximum rugi nayawang oba nangan video tong samjak or thang banai man te kam ke saimana hangai je ang tam rugi nai ngai sengtam next question thalasinai amkhai sini sengka goodies good 4597 bosangka sir Dr. sir nang belai beka kaham acha to hambai asa kaham compliment dama bagai to kon question anglia jai hok thank you for this compliment ngai next sengka chini Maria Deborma 6616 bosangka sir ni girlfriend datong amke belai personal question thanga girlfriend datong abo norok tam sanai jefol kaisa girlfriend seman sinaita tabule sali abo personal blind thanga kokre ngai next question chin thanga Sukla Deborma sani ni kami boro tang already saipe kya Sukla Deborma parani mandai so next question sangka Priyanka Deborma 7704 sir ani bohok shao delhi no nang bai naijak de mano naijak mano bohok samane problem kare naijak faidi time hangkai angkai next sangka sini Tiprasa Borok channel 8134 bosangka sar nang doctor life bo thangai bahai ma tongkha
अच्छा बेलेखन इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन अब माने बेलेखन नांगमान क्वेश्चन इंटरेस्टिंग ओंखाय दियार टिप्रासा बरक चैनल 8134 आं साइडवानो ताम सानाय माने डॉक्टर लाइबा थांमानि परे माने थांनायनि सिगां आंनि वानसुक माने अयना दंमानि माने थांगाय बाहेराव नंगिया माने अनेक आराम नाङो बा अनेक इंटरेस्टिंग होनो प्लस अनेक माने किजा मा दङ किया आराम माननो बा रेस्ट मा खायन होनै आराम मान होनै बाट डॉक्टर लाइफ एक्चुअली किजा कष्ट दङ परिफ्राबो कष्ट गताबो जब खायफ्राबो कष्ट तापर जेफोर नों हस्पिटल डिउटी खायनाय आफोरबो माने हेक्टिक डिउटी अनेक माने मेन्टली प्रेशर अनेक बाङो बिकज जों जेहेतु ह्यूमन लाइफ डिल खायो हंगबा अब अनेक सेंसिटिव मैटर अब गई माने किजा हेक्टिक मा थांगोता माने आसा आराम तो करै माने लाइफ किजा हेक्टिक थां आमदि हायता किजा बिजिं थांगो बर अनेक नोंगासो आराम करै आमदि हायता ओंखाय काहाम न अब तेब सालजां भिडिअ खै सावनो बाहाय मातं तिनि जागो जरा करै बासक हंगा नेक्स्ट क्वेश्चन जों ताब थालायचिनाय नेक्स्ट क्वेश्चन संगा अमित देबरमा 5023 बंगे संगा सर आनि यूरिक एसिड बेलाय खेनो बारि तंखा मेडिसिन चाइ बो हामिया सर ताम खायनाय अच्छा हंगा डियर अमित देबरमा जेहेतु निनि यूरिक एसिड प्रॉब्लम आनि यूरिक एसिड पर भिडिअ खायजक तंगान चैनल ऑलरेडी नंगान चैनल हाबुय नायनाय दि जे यूरिक एसिड के ताम ताम नों माने चामुं चानाय चाया हंगा बाहायके बान कमिरनाय गे ताम ताम नि नोंमान गामनो नों आंनो सजेस्ट खायो नों भिडिअ थांगि नायदि हंगाम दि हायता तो बांके साइड शॉर्ट नों जेहेतु यूरिक एसिड बारि तंगो हंगाखै नों जेकुनु प्यूरिन जातीय चामुं बे कमचा सिरि जेमन ताबो रेड मीट मांस तापर दाल रंखा अंतर किसे कमचा सिरिता हंगनिनि अब जे माने मेन सोर्स यूरिक एसिड अब कमी थांसि नायता लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन ताबो चिनि संका डी बॉडी बॉय डी बॉट बॉय 4204 अच्छा बंगे संका सर नि कामिते नों ताबो बु हॉस्पिटल सर्विस क्लाय ओंखाय फ्रेंड्स आनि कामि दंगले साइपाखिया बु हॉस्पिटल हंगा आं ताबो प्रेजेंटली विशालगढ़ सब डिविजनल हॉस्पिटल एज अ कंसल्टेंट फिजिशियन माने आं काम खाय दंगता मेडिसिन डॉक्टर हिसाबै काम खाय दंग विशालगढ़ सब डिविजनल हॉस्पिटल जिन एक्चुअली पीजी पाइमन परे आफ्टर एमडी मेडिसिन खाइमन परे जिन पोस्टिंग ताउजर मायको पोस्टिंग मांखांगै मेबी आं माने ट्रांसफर नाय ताबो तो जस्ट एस ए प्रिलिमिनारी पोस्टिंग माय सेन सगां अरसना रैतन खाता विशालगढ़ सब डिविजन हॉस्पिटल ओंखाय नेक्स्ट क्वेश्चन हादे ताबो सर आनि तत्रा सावै तंगो अच्छा तत्रा सावै तंगो के तै मुथुं ताम सानाय नंदि तै कुदुं नंदि हंगा हामनो हामियागे बा डॉक्टर फुनुसिदि नेक्स्ट क्वेश्चन तत्र सावै दङ मसंगा चिनो अभिषेक देबरमा 6543 अच्छा हंगा डॉक्टर नाइजक दि हायकेबा तै मुथुंगि नंदि हासिं रोय हंगाय कमियावनो हंगा नेक्स्ट क्वेश्चन चिने संगा गंगा देबरमा 9235 बसंगा सार नों डॉक्टर कोर्स खाय थानि रां बसक नांखा अच्छा हंगा डियर गंगा देबरमा बसंगा डॉक्टर कोर्स खायतिना बसक रां नांखा हंगा आं साइरवाना चिनि फर 2009 থেকে 2015 जरां तमन एमबीबीएस फर टोटल चिनि कॉलेज फी तमने 5 लाख हेता टमाटा माने पार इयार 1 लाख मारू हमदि हायता हंगे टोटल 5 बसरनि 5 लाख हंगे ताबो ताइसा जेफोर एमडी खाय गया एमडी मेडिसिन खायफोर ताइ 3 बसरनि कोर्स आफोर पीजी खायफोर ताइसा मारो सावका 5 लाख हंगे टोटल जस्ट माने कॉलेज फी सिमिन मारखा 10 लाख हमदि हायता माने आगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो किसा माने गवर्नमेंट कॉलेज फाना किसा फी हाय हमदि हायता हंगे एमबीबीएस खायफोर 5 लाख हंगे ताइसा एमडी खायफोर 5 लाख हंगे टोटल 10 लाख म जस्ट कॉलेज फी सिमिसि ताइबनि एक्स्ट्रा बॉय पाइमेनि चामानि तंमानि खरच हस्टेल तंमानि आमतो खरच तंग मां सालिया हंगे जदि ओवरऑल साना थांगा हंगांकाय एमबीबीएस फर जस्ट कॉलेज फीस में 5 लाख संगे ते प्लस आमानि नंगमानि हुसला तंमानि तै बॉय पाइमेनि खरच आमर मिली तो कम से कम तै 5 लाख थानाय न हंगे तैसा निनि पीजी खायफोर तैसा तंमानि चामानि हुसला तंमानि जतन मिली खरच मिली कम से कम 5 लाख थानाय हंगे टोटल 20 लाख मत तो थांगना बट जदि कॉलेज फीस में हंगांकाय 10 लाख ता एमबीबीएस फर 5 लाख पीजी खायफोर 5 लाख हंगे टोटल 10 लाख अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बसरो संका चिनि राकेश देबबर्मा 86 बसंका नंगबुफोर मीटअप खायनाय बसक सब्सक्राइबर अंगफोरनि मीटअप खायनाय इमां तंग अच्छा हंगा आं अलरेडी साइबायखिना आं मीटअप खायनाय जेफोरो आं आनि 10k सब्सक्राइबर 10000 सब्सक्राइबर पोरां खांगा आं मीटअप खायनाय ताबो आनि सब्सक्राइबर अंका 3980 समथिंग हंगा नरक दाक्ति खायरे दि 5k नि परे जों एचिव खायनाय नेक्स्ट माइलस्टोन 10k जेफोर 10k नाय आफोर आं मीटअप खायनाय नरक बाय श्योर नेक्स्ट क्वेश्चन चिनि संका दफानि कक छाफिर मुं अच्छा दफानि कक साफिर मुं 4139 बसंका सारनि कामि बर ते नों बर परि ओइ फाइका अच्छा हम तांगले साइबायका कामि यानि अलरेडी साजाक बर परि फाइका आं आगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज परिमानि अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन संका जना खुमपुई 394 बसंका बोरै रक बाक्सा मान न वाइनै तांमै आंगो
no tui kisa sadi abo bahai ke hamnai te kaisa bua hupora se jegya furia acha bua hupano se jegya furia aboni solution da tong sir please aboni kisa saklai di acha gangkai o je tangmayang mane je norok mensing yang mane problem abo norok gynecologist doctor by consult khaisi di ang to medicine doctor se gangkai bua ni problem gangkai norok I think dentist by consult khai gangkai belai chawana. The next question sangka user EP6YF8ZI5E bosangka sir nora po Christmas ni chiba yaforo. Okay, thank you. Gangkai tai sangka sano sini hanung jomatia sangka sir period ni fro bohok shamani abo bahai ham runai bono kaisa sadi please sir. Acha period ng bohok shamani to normal no berong ni jefro mane period ngo jefro ovulation ngo period fro gangka ba ovulatory cycle gangka ro pain ngota ama normal no ro just anti spasmodic bithi sai mano jemon tablet spasmonom tapole tablet spasmonom sai mano othoba tablet tramadol sai mano চাখাঙ্গাই নরনে মানে যে মানে ট্যাবলেট স্পাসপনাম চাখাঙ্গাই আমতে মানে সামান্য কমে থানাইতা আবো নরমাল ন বাট বি সাখাঙ্গাই তো বিটি মাছ কম দিহাইতা ওকে নেক্সট কোয়েশ্চন হঙ্গাইছনা সংকা সুমন দেববর্মা 3554 বসংকা স্যার আং সুমন দেববর্মা সি প্লিজ নার প্রবলেম নতই কিসা ভিডিও খাইদি স্যার নিনি পারা বিয়াং ওকে নার প্রবলেম তে ভিডিও খাইনি আং ওকে আং ট্রাই খাইনা নেক্সট ভিডিও রকম মেবি খাইনা বগে নার প্রবলেম নতই আনি পারা অলরেডি সাজাক जों दा थालासि नेक्स्ट क्वेश्चन बिश्वजित देबबर्मा संका 121 सर एलार्जी क्योर अंशुगै द मानखे बाहायखे माननाय द एलार्जी स्पेशलिस्ट हिने डॉक्टर द तंग एबा बबो हाय डॉक्टर बाय नाइजाकना नांगनाय किसा रिप्लाय देखे हामनाय ओके गता साना तंग एलार्जी तो पूरा पूरी क्योर अंशु गया एलार्जी माने निन छोरी ऑलरेडी अब माने तामसन एलार्जिक रिएक्शन अंगिन तंगनाय बिकॉज निन रो तामसन एंटीबॉडी रक बिसि आईजी एंटीबॉडी बिसिं थांगो जे बरक नि एलार्जी तंगो गामना जों जस्ट सप्रेस खाय तनि मानो बिथि सामान बिसिं अथवा जे सोर्स अफ एक्सपोजर जे माने जों साखांगाय बा सिन हाबखांगाय सिन एक्सपोजर नंगो जों आमते सोर्स दंना जों जिन छोरो एक्सपोज खायके मा तंगनाय ओके सोर्स रिडक्शन इज वेरी इंपोर्टेंट इन केस ऑफ एलर्जी प्रिवेंशन ओके एलर्जी क्षेत्र हंगाय प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर हेंग थांगाता बिकॉज नों नि सोर्स दंना रिड्यूस खायगांगाय न नि एलर्जी इंयां तंगनायता बट आम परमानेंटली क्योर इंया साना थांगांगाय एलर्जी क्योर खायना थांगा नि इम्यूनिटी डाउन थानाय वाला जदे नि एंटीबॉडी न कम खायना हांगा कम दिहायता द नेक्स्ट क्वेश्चन संगा सिनि बादल देबबर्मा 5201 बसंका डियर सर कैल्शियम कम खे तामो बेमार आबो वीडियो खलाइदि अच्छा आं ट्राई खायनो खायनानै कैल्शियम कम खायनानै बेसिकली मान ऑस्टियोपोरोसिस नि बोन्स अफ वीक थांमानो बोन्स अफ थांमानो फ्रेजाइल माने बोन्स अफ फ्रैक्चर मानोता अबागिनो गाय प्लस बोन पेन मानो सिवियर ऑस्टियोपोरोसिस ngo amde jamano parang video खायनो मेबी नेक्स्ट टाइम रगो नों नाइटोनि चैनल ट्राई करी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ताव थालाइसिनाय मुजेस देबबर्मा KS5VC बसंगा सर ओनली वन क्वेश्चन सॉरी कानानि हंके ताम बिथि साखे हाम किसा साइ खना रुदि सर अच्छा गम तो डियर मुजेस देबबर्मा वेरी सिंपल निनी कैलोरी इंटेक जेसे तंगो पर डे रिक्वायरमेंट अब निनी एस ए मैन तंगो 2000 to 2500 नगे नंग अमसे बिसि जदि जाखा हंगाय निनी एक्टिविटी पर डिपेंड खाय निनी कैलोरी इंटेक जदि निनी डेली रिक्वायरमेंट इसे बिसि नंग ऑटोमेटिकली फुंगो थानाय गबाय नंग माने कार्बोहाइड्रेट जातीय जिनिस बिसादि प्रोटीन बिसि कंज्यूम खायदि प्रोटीन जातीय चामुं तापर कार्बोहाइड्रेट जातीय चामुं नंग जाखा हंगाय निनी वेट गेन नायता गाम तो बेसिक प्रिंसिपल ओंखाय तै कुनो एक्सट्रा बेट जाना नांया जस्ट नों नेचुरल वेथि नों फुङै मानो नोंनि नि सामानि कैलोरी इंटेक खालामनो इंक्रिज खायदि गायनो फुङै थां फुंनासो कठिन या रामनासो बिसि कठिन माइ गोबां सादि ओंखाय माइ कटक सारि दिल्ली आम थाय थाङै फुं थानायता ओके नेक्स्ट क्वेश्चन तावजों थानाय मनोज देबबर्मा संका टाइम अच्छा टाइम हंगाङै टाइम अब माने जे Q&A सेशन नि Q&A सेशन आं तो लाइव खाया म आं भिडियो शुट खाय तंग नन बगै ओंखाय ऑब्वियसली तिनि तो 28 ओंखाय तिनि शुट खाय तंग 3 नन खाता ओके नेक्स्ट क्वेश्चन राजेश जीटी बोसंका हिंदी बांग्ला में क्यों नहीं बात करते हैं आप ऐसे लैंग्वेज से बात कीजिए ताकि सबका समझ में आए ओके थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन dear Rajesh I will try to speak in Hindi or English maybe in next upcoming videos but for till now I'm comfortable in Kokborok that's why I'm making videos in Kokborok only ओके हंगे तब नेक्स्ट क्वेश्चन चिंता में बसंका जिस्केल त्रिपुरा 1044 बसंका सर आप आने क्वेश्चन हंके हाइसे एजीएमसी टोटल फी बसक
donation ma khai 4.5 years so angkai dear skill tripura abo to nang sing to ma khai nei donation abo actually is not donation because Agmc to government se ama government medical college ama private medical college ya so ama kuno donation ya or nang just college fee ma rota ngang sign reka already agi chin pro MBBS pro 5 lakhs ngai PG khai pro tabo recently 5 lakhs ma ro total 10 lakhs okay ngai tabo tamro next question tongo chini khapang go chayu chai okay khapang go chai chayu chai 9370 bosangka sir MBBS so before internship next exam marinai hinmani kubuida amo to kubui nong nai because tabu recently MC ni update aro fight tongo je MBBS paimani pore internship ni sekang next exam marinai hinai gama kubi kok nong nai maybe financial logo by applying thanai okay the next question Dr. Deborma 9855 bosangka sir hero khapui gabang ma te bukhnai bo kogu podre pod shampoo fully naika hami abo bahaike hamnai kisa sari sar te tangai bukhnai kok khe na khapui ni bagi da kok khana kisa shadi bahaike hamnai Happy Christmas sir okay no happy Christmas belated happy Christmas dear Dr. Deborma ngai khanai kok mani to multiple cost mano ni maybe stress ang ngai othoba ni choira vitamin E ni deficiency ang ngai mane tapore gobang ma vitamin deficiency plus ni sleep cycle jodi inadequate hang ngai ni bekhane kok mano ngong somay ti hamiange ba kok mano abakun mane koya ngai apona bekhane kok mane baga abato baksani genetic problem motongo amon ba kok bini thaguna na bekhane kok agi kok ngai bin ba kok manam de haida ngai apone multiple cost mano tai food evaluation nango ngai sometime abo depend khai treatment ma khainai ta ngai next question tawo sunga sino AM7580 dar MBBS course complete khainani Agmc tabo busuk amount rock no and take kaisa question nang tangai MD choose khaika MS khai tough then na easy acha gang no sign rega chin front MBBS course ne after ma rega total fee 5 lakhs nge bosung ang tang MD choose khaika actually after MBBS duita option tongo nang thangmon MS othoba MD nge taw ang MD choose khaimene karon hang kai ang actually tam sane mane MD ne poina musung khata actually abagai khaika nge basically ang mane MD medicine doctor na musung kha because MD medicine to ni white rok na cover khayo kawang ma rugi nai man of the haita mane kawang rok tong chindro diabetes sugar hypertension heart problem liver problem mane joton all system abagai amna hamjaka abagai na hakata nge surgical bo kaham no surgical mane tough ab kuni ab nin thani se nang tamna easing jak tamna tough hungjak nang je kamno 3 bosor der khai tong nai je pro nang MD khai pora ba MS khai pora ab nin bagi easy nong thanai ngati kun krei je MD bisi tap ba MS bisi tap अब just नि इंडिविजुअल से नंग तामने बिसे हमजाक अब नुपुर नि जे नंग एंट्रेंस नाय नीट एग्जाम जेटा माने नेशनल लेवल एग्जाम और नेशनल लेवल एग्जाम नि रैंक ऊपर डिपेंड खाइसे नंग सीट मानाय बेले अनेक समय बरक जे निजे नाना मस सीट बनाय मिया अब नंग जे एंट्रेंस वे आम तो ऑल इंडिया बेस एग्जाम माने अनेक कंपटीशन टफ दङ नीट एग्जाम बो नीट पीजी एग्जाम जेटा माने पीजी सीट नाना बगे जेटा एग्जाम माने नीट पीजी आम टफ दङ किजा जेहेतु नेशनल लेवल एग्जाम गाबनि रैंक अनुसार बुई सीट ना होता samdem nang reng kaham ga jon nijin morten sit nai maka je hamjang mani jemon ani reng motamoti kaham tong mane abagang mane jan musung mani sit MD general medicine ang nai mang khata gar kun kare tough easy hene apa just ni individual matters ang feel khayo jeta aban sakata okay ngita next question thalai sinai aro sungka itru official ITR official 6378 bosangka sir gastric bhai ke hamnai okay gastric hamna kai ni tam sane fast food chana avoid khaidi jeta bazar easy level fast food tabor healthy food chadi boil food chadi ngai tam sanai ti kabang nang di ngai tam sanai bono fruits kabang chadi non gastric kom ngai tongnai ta okay next question ngai chung taw chana sinai Changti Deborma sangka ani question ngai sir okay bin question one call up Nini kami pun already sajak nini family member besek gani family wani ma tongo ani baba tongo ani dara tongo ta ani basi tongo ta gai tapre ani dara ni masa tongo serai tamsan bin mokhe Eric Deborma gani family o ano soho 6 jona borok tongo ta tabu zora till now engke sir nang marriage da acha bosan bono sungi tongo sir nang marriage da hi ang already sajak ang taw kai jige kho okay ngai nang education borok khaika okay ang education khaika nini Agmc next question hangkang kai mosangka Smith Tigers Club
5990 bosangka hi sir ani mung Smith Deborma ang nokkai ani nokkai ambasa kolayo ani age 15 ang class 9 o porio okay Smith Deborma kamki for the all the best for your studies bosangka hangke ani question hangka bosangka ek number ni family members saba tong already sai paikya ani babo tongo ma tongo ani dara tongo ani basi tongo tapra nephew masa tongo and then how is your family ani family okay motamoti kahna tongo by god grace then how are you ang kahna tongo motamoti what's your age ani age ang already sai paikya ni favorite chamung okay ani favorite chamung hangka kai wak bahan okay jengda thara next question omasangka taisa chini suniyu okay bonang already answer khai paikya suniyu no tabo take question ga chini tiprasa thinang bosangka dear sir nang ni doctor course complete khai thani rang busuk nangka already answer khai paijak tabra sangka nimail deborma bosangka sir my only one question for you as a doctor society ni bagai tamo kaham klaiman okay ngai mo belakno mane interesting question masto sangka mo nimuel anusangka nimuel deborma as a doctor society ni bagai tam kaham khaiman hanga gai nang after doctor thangman pore ni yago kis power tong nang jekun patients ni mane patients rok rukung hai bus cost ang borok ge nang obani cost ro nang mane hasil khaimano nang bin cost khamdai mano ge nang afrone kaham feel khaine na obviously tab kun kaise borok rukung cost ngi tong ge nang bor nai mano nai nang bona hamdui kiur khai kangkai nang afro onek bukhane khaksang ma mannai plus mane onek borok help ngoi actually nang abo jeng jefro rugi ngo jeng afro saimano ngai ang buni jona সময় মানে jeng bo doctor phone jeng bo rugi haimyang bole gabor jeng saimano bus cost dong lum khangkai ba bok sakangkai মানে tam se bus cost dong gafro jona jodi ke ba doctor nai chin sa khamra kangkai afro onek sorry মানে chine hamkai onek bukha tong pheke diba onek khas nang thong di haita ngamo kaise it's a great help actually মানে medical profession just ni kaise profession ya amo kind of মানে helping মানে help khai mahano ta borok nam di hai diba amde ang feel khai ta nije personal jehetu nang jehetu doctor nang khan nang onek borno nang মানে tam sanai free check up khai mano boron nang service rimano plus tam sanai mane chini borok actually basically nang tab jodi mane oino borok oino jarni borok be phone gangai sometimes bon language bujimaya ge kaham kai mane message convey ya na mane rugi phone thani bo kaham ge bujimaya ge kaham kai chai ro biti charam bo kaham kai bujiyang thango ngaro onek treatment mismatch ngi thangmano chance dong ta tabo je nang mane phatan doctor phone ka ge boron kok to bujiya bele asuk mane nijin language je bujima ha asuk am tai freeing su yana gang feel khayo ta jetu jeng tabo mane kok borok bai jeng patient kok salayo mane joto details pura kaham bujimano kaham treat bu khaimano ta tabo nang bini symptoms se bujiya nge nang baki kerno kaham treat khaimanai ba amde hang feel khayo ta jetu ang to mane onek easy feel khayo ani chini depressed patient ang mane borni complaints ang easily bujio nge borok mane ko kaham ge bujio ngama belakhan helpful ng thang ta ngama to chini do phone bage chini society ni bagam to kaisa onek mane kind of blessings na jodi chini borok doctor mang hangkai mane onek kaham oi thang ta mane treatment bu khai to go plus mane onek easy thang ta amde hang feel khayo ta nge as doctor ni onek help khaimano plus nang jodi tam sane mane kun jaga thangai free health camp khaimano free health camp khaiga ngai bo nini tab kami thangai free health camp khaiga ngai onek borok jeta sugia kari borok help ngi thanai amte khaimano ta ngai nang mane amo mane ko ma help khaimano nang basically help the borok khaimano ba nang borno health je mane health noti help khaimano ta mane bon short noti bon short kun bemar nang borno nai cure khaimano plus nang borno help khaimano plus othoba advice imanai ta amdi haita ngai asno I think abo nang buji makana Okay, next question chini saka very 3699 boja saka thank you sir okay asno ange total phaika 60 comment ang actually samani video je 20 questions phaika ang Q&A khaine hene but question ang ta 60 question awen question che kabangai thangka nge video loi thangkana nge norok paithak jorani Q&A session first o channel ni naitong bagen dorona bela bela kana hambai nge norati kan support khlai tongdi ang guys jeng financial logote ba interesting blogs te plus mane medical related topic to bi ang video khainai nge norok nangai tongdi with me and my channel that is Dr. Energetic Tiprasa and tin basana hambai and guys jeng tesha no hai malifine katal video till then stay fit stay healthy and stay tuned to Energetic Tiprasa YouTube channel hambai and khulumka